Shubor nakaslem jong unongsan hima. Nakidaw bas leo palat usurok National Highway 6 ka KSU Narpo Circle lembat kirang ba snong kathain Narpo mentaka sngi gilalaj banbu da ka jingtho hakman Deputy Commissioner ka East Jaintia Hills bandawa maramat no hapo hnyo sngi yakani ka surok bad hagani ka jinglaj dawa na kalyang ka snong kalaong bada naki bor sarkar bad ka NHAI kimle AA ki arkin hon kin shimya karai ka bating bad wat hadu pan mi sa surok ru kim salia laya tho bagini ki arkin hon ki bakin thop ya ka KSU Narpo Circle bat ka snong Narpo ki khrem yo abanye kendo yo Deputy Commissioner Henry ya ka memorandum la de ban ai kuman chupan ken ma ba ka jing sneo bat jat ra thai jong ka surok hapo ka thai Narpo kalalong sapa palat bat yagani la sakhi nado ka snong menkre shado malidor shesho ha ka arpotrik jong naitong arajar arpulai ka seng lembat kirang ba snong ki elekan Narpo kila penlong ye ka jing kendo lang ne ka joint meeting bat kila shim ne ka rai ban ai de ka jing tho so Deputy Commissioner ha ka ban sedang ban maramot no ye ka surok pada ka jo ka por na kaliang ki arkin hon kila ai por hnyos ni ka sarkar bat ye ka NHAI ban sedang ye ka jing pentrei ya ka surok nagaliang jong ni ki arkin hon nagaliang jong ka KSU Narpo Circle lambat ki rang ba snong ki badan hapo ka thai ni ka Narpo ni mata kasing lo yo ban ga summit ban bu ya ka memorandum tau Deputy Commissioner jong ka district jong ni ka essential district ka memorandum ka bang la bu golong halor ka jinglong jingman jong surok National Highway 6 te la ban pukemau ban kaliang jong ni kum ka KSU lambat ki ramba snong ki badan hapo ka thai Narpo jongi ngilio ban khot ya ka ji kendulang ka joint meeting manhak ni ki tiga weldap ka arpo tarik mentau nai Julai jong sedang arjar pulai kene ka jing khot ban ya kendulang mangi kum ka KSU lambat ki ramba snong kalong ban ya tai ban ya kran halor ka jing snu plak pot jong no surok National Highway 6 te kumbalong munta ngatrai gimnon kampe bandai batay bunkin ki balai biwan ki ba nya kali lang ba uno surok pa bepeniso hadu south sandli ki jela jong gadong stay lamingi ki ikumno ga jinglong jiman jong surok te halor kena ga banta hakutu ga jingi kendulang jongi hangtai apo snong menkre ini abani kran pada kawe kejimut aku tu si ngila shim ya karai rengkat kejilonan di ramak snong befer jong thai Narpo jongi ngila shim ya karai ba ngina ada kejing tho shau Deputy Commissioner bat kumju bau Deputy Commissioner un shim khia kana kam ban ajing tho wood saka enai te hakani kejing tho ngilong ba mungi ar ki kunhun KSU lam bat ki rang ba snong nilai por ya ke sarkar ya ke bawah district bat ya ke NHI bahkan marmot plan repair yang surok ba NH6 apa nyosi dela ke sarkar bahkan bat ke NHI ki klaim sim kya ki skap kuman ban nakalian jungi ke ar kanun ke KSU lambat ke rang ba snong jong ke thai Narpo min song jingalang ban berkat ban sim da kowe pat ka senjam ban la nagmenta kasuk kasain nagmenta ka jinge jong pai ba nong sa song jang thain bat kumju ki ba ya lang ba ono sorok te ka jingkli hang ne ni kwa ban kli kalong ba balai hadu kan ka sarkar kam yo imo ya kan ka jingle ben ka jingle klep ka jingle bom setnyo jong ka National Highway Authority of India yaw no sorok ba ban yo i ba ka jingsnu sorok kare nadu na te na thainman kre chalu sha rata sharam leader kai kena ka jingle jong sarkar haba man kasi ketika toll gate ke badan halum snong ki khrong kajna ya ki khrong kajna ya ki kali ki ba get sorum sanang te kai ka jingmut kana sei ki bu ya ko bisa te dehlo ka nawrim ba ngi ngimla asu bania sha ya kana ka jingle jong ka sarkar ka jingle jong kana sai kala ban ben sepat pot nama ba hatang kilometer penyo i dak katno tali ki kali ki sniu hapo atang 10 kilometer penyo i katno tali ki thwe lo kha kinan ki thwe ki ba long kum kinan dok kha
Tegai kena jing dak jong sekar. Hoi kamri ke kamram jong ni kum kaseng. Kamri kamram jong kira ba song bepli bakin mi laying ban sim kena senjam andre penbor ngi bangile namar radang nim kran ni syothu ba kordit berkejing tim kalong ngi upai ba. Tiana mar ka jing suk, namar ka jing sang ban ngi perkhat nang banta ka jing khia jong pai ba. Ni perkhat nam ta ka jing jong pai ba. Khamtam bepli kitu bapang bestam. Tikin le kum no. Dehelo kena rim nyimla ban cupet ni ai kena jing thok. Chau tip tu besar baun forward saka NHI. Ada saya sengalong ada sorkar bat ka NHI kintra balai mangi muki isu lam berke jingis lo kilang kira bak senang beron apa ka thainar po nyaban sim yak senjam ban berkat ya kena kam saya sen. Dia kena kelong ke keruk ke pasai hoi mentah nyiwan hang ni. Ni kan khot ya kira bak senang nomor ni ya kontak ni telefon bangim don kam balik borok. Andai nyelik tangkap tu kena member jang kesen berkunjung ki rang bak senang ke sekretari jang ki thai elkanar pu jang ni peran lang ne saw sangut rengkat bat ka jinolang jang napok ka teli ketugasan jang ki nonya sumu badal purkalan ni nang ne jang sekretari jang astan sekretari jang ka keseng jang ka association jang ke nyai nonya sumu te hang ne kacwa bangang pungkut ya kejingkran bah kejing thok jing ni ngila da bu sai ngila karan sai hang tu ba ka NSI la ka marmot yo srok kamre ban su marmot tangdep kamre ban su jubrat tang ki mau bah brat da ki tang banyak ki nong lek nang wang lang ba srok kimla ban gai namar kalong ketik ka srok talra ki kwa bau srok on ba ki de ban marmot kat kum ka jing rawa jongi ar ko nong ka jing thok ki bang de pai tang kata hi liang ong i rong bak chenong ama ong ngau rong bak chenong na thang sky diyu pai ba la jan wo to na liang yong i elakan arpo de bon hi we chenong da ye jon lang i wa KSU yai banta wa de yoy de chitom mare ulai luti lai sung ken i usarok chapai po elakan arpo yong i wa tang bru le kap de sarok de ten au ngat agari na ya bi dikeri khian le muntu de ten au ngat atrok wa de si ure usarok ramde paj ramde yo ta dawanin ne debok ko dibok merendam hudisin ne jingker pat yong i wa KSU wa i we chenong yong elakan arpo de chnai la jen committee de wa kerpat de le i wenong paj wa to upai usarok kerpat yeki wa upai lemmi ye i chatai jing chitom yong i lewan ni paj ba duini kenten please